Mukazi bazo yemerera ni ari omukyara wakwerebera wano mmanya ngwenu yarikache teri yemerera Mrs. kwerebera bakurebe kandi we bare kwisha yagera ati nahanike ebiri ngo mukristo we bare mutero mu ngaro zamani no muzeyi wanje n'abatwasa mwena ni mwebere kandi mwe bare kuboneza umukoro EVELYNE tuyishaka kushemererwa tuyishaka kuri wayinena ko yasigarayo gambera mutahi wawe munkwatira haribos kandi wanoreba ngo washitama nawe takushemeza just yita ukacherisho ahasigara oyimuse kigera hanze tukwe tuiza kushemererwa tuiza kurra tuiza kushemererwa na family ibintu bitembera higuru no bugwa kubomonye no bwo kubasabune no bwo kubakibona bitembera higuru mbona nanye ndino nakitira kubasa futanga mukando hone bintu bitembera higuru nyoni ngumanzi omukuru masho oni izoba byasandezi eje acho pasa no kuza kusaba nasali ahina terasabire none ndikangu niza kusaba honi izo kaza kusaba pasta yange tastani nini ngakamu niza kusaba pasta yange tastani ngakamu niza kusaba pasta na bota tastani pasta
pastor kuhura kigamba cyahangana yemera kwa pastor nimuhuri sero no kujyanga ibintu cyo dafite mama ha sande mukagenda cyerero hasa twatuye n'umugore aha kanisa bari kunatandikira nimpukaho shanga abantu bakaba bashitamire tebe mbona bakaba bini gugurukira baba kubashitama bitebona ko bwijire bene jangu huko barero hatunguma nindo nakatebe kunakubasa kushitama no gira ntipinde kandi abaside y'indi abashitama bijire mpinde kandi yabo kundi ababijire kunabire kiryaho kiri nindo nakatebe kunashitama ho kabuzire kuza kurampora pastor yayimereka kuri yo misho yatandika ngo stano swadenyo tori nakatebe otura stano sare pastor na yatestani yo ni tindu kubasa kugarkayo tindu kubasa masheko koza research nasanga abana b'ecyaro abana town traction abana traction abana usomera mu masomero g'etown Eh. tubakasanga bakiri mu masomero reka twakira abana taza kwa shaheji taza kwakira mwana ni mama Joshua naragaha nyuma yana shongora mutahuni mwene Joshua jeshe mezabanta aho shongora abantu jeshe shongora abantu shongora abantu abaziri bona baryane bene ngo bishongora akeshongora kakenda kaka tukuma akeshongora ubutwe ne shongora abantu bari karakasingire paka akeshongora giso nengi giso akeshongora tokamanya asije mwi giso tokamanya akeshongora na watani yachirewe charo mbwenu hatizabari tatebekanisa speech day mbwenu abaziye bariyaha behuza rwayo songora abazire basemerere bare school fees bakwa nichikamura nankabibuza ne akasise warya wakomo ati yasongora abantu mama niyo tutori no kugira ngo singe mpaka yene yasongora abantu basemero mama kutswaza kantenze tusinge yasongora abantu ari bisoma tonzi cyabasoma takumenya akeshongora Enjangu nerira enjangu nerira Ironda kan mama ironda kan tare ironda kan echema chari mengu to amnana ya chinonora echema chari yesonga chintare yesonga chinma echenya chachirusire Ogan Mr. Afka waka MC Masheko mwebare kunda Ankole Comedy mwebare kunda Ankole Media mwebare kunda comedy ya Uganda mwebare munonga abantu batukunda kimwe kwanga nisimba abantu abataheje embaga bakoze nzima mama kwanga niyenda kwongera kusimba omuntu akubanga usibira bitch mirune shatarafite kanisa butebo mu kigara imanze birundat mirune shatu imabani batahamizi yabasima ndaga tugenda kusura mu bitaro ngise mu ndesa turukore cyari oguma mu kare na wani ngase kuye mu ndor kuye mirune shatu takamwita mu ndor kuzana omuntu ko nabaye no bwenge bwinji bakwasa kugira kuye n'abanyamutwe kuye mirune shatu kandi batamanyire bakubaza mwakiri niyo bataho niyo noma yite tukoraje baka muri kana akushangira kuri yana hato kiryaha amayoka tsama kurambaga aka mwara kutwa abakona acha akana ka hongo teka ako kada akana karo teka akana ko ezin kabo jazz Azizi kabigezi shazire ani wakabaje turanze n'umuntu tebinyasebi ani kabaje bane kunyise binyase kabaje teko onu bwawe tameron bwawe tameron nubwacho bwawe tameron bwara ma business again obwire babiri nibaganda gaha mukono mwene hatunaza kuganywa romu teko
ese wandika hejuru musawo menati bantarago kujanga uraba tugandemera wakujimara twaje muri bakatari ndio aketari otwerire ne bapanyise mugenda akenda mukoreke ndaburi waje ndaburi nari hati no basi utakurya utatwerire ni utwerire kaza kujima ibikuye bakukira kukumbira nitwara baje ntwerire kurgaha kikaha niwe twerire kikaha kagomeza mukaje ade ibinge kiyona bene bazemeje mere benze ngumuto kwara yo kurema basi ati iwe namenye sente zitwerire mutwaje zinga sente zitwerire nizisikoze n'umukuru shirije kumitano za Uganda teko gumisa maho yakuna kachako onye nubamukene bamukene nubwara bisaga esade nubukarache nubwara bisaga mu Obani mbamke nukaramisha kama. Wani muhoro muntu kwari kubi. Hona akaka kukakara bakatira shakama. Eka kwenda kungara muri kada kujihanka. Maya dokta mbaje. Kaya mukadera ko muramisho eka kwenda kungara muri kada kujihanka. Wani ndakugenda jenda. Tugumezamo. Eswandi kayizura. Yongera hospital. Aho nomutera hospital jenda yishuri. Aho naza kushitamara ni ndogora bitware kumisiri. Ndasa yebi. Ninga mwana ujo kwatere. Tumina bana bari kukwatiraho. Ogwa kamera garaka. Isikana mutako. Omweka. Nomwe. Osika ubonanka kubana gabra na yari hire. Bisima hano imatumu kutuwa atumero na chimu mbanga. Nogor kweto man, nogor eto man. Bisika nisani ya morgani mizarba mu. Ngabatika ichira waha. Tika ichira teka ho. Turabati twerere kujya. Teka ho. Yongera. Akona kachi. Akaka. Agana mos. Teka ho. Sono oriya. Eswa. Zonoza yori tata. Teka ho. Anga kwa jamu anga kwa yarga. Yuko tesa kunga biredo. Esani karabai. Karabai yujure sani na kando ndo waha tuwebi. Esani zirikai. Neswa ziliza zaho bari mazozi. Bari na kwarachi mazozi. Obi orabi. Ora wintero ho. Ora wintero ho. Abandi batera na bone. Nijure tari teka ho. Kwangana kubitanga yebyonde. Atwarkunde bajanga nyine futi zinga henda yanjeje. Agumuza babitwara. Kasatu hari kwa N'abagezi. Atari kasatu. Gwa kumara. Mzee wako badoma ana ngugu de Nigeria. De Nigeria. Bisi yako ni kama chitera mtu badai mingi. Adika. Adika hii. Nigeria. Kama sawarga. Warga. Tika jira. Kana terumbi. Kana terumbi kuko jema Nigeria. Byanu chira muna ndaba byanu chira no shon gon go fter. Teka. Nibona kuzuya chimu. Mara hadi vizuri ni chimu ndase kunga mbere chetu. Chimu ndo. Ana tamu namba ndaba una bata hubuje imbuni bikusi. Teka. Teka honjera ho. Gonjera nyama. Nyama. Teka asa kana shokoro nota hii gufa. Nyama nire. Teka kai. Hajema adingo go yarga. Kare kanjed. Yosebo Waji. kana kuchanga kahungo te hokache kanika watahukish. Kana tiwa karebo ta ko riempo ni wa karebo. Na kana mataji mimi sina huwa kanga mimi sai demo. Tantapchen. Bitini vitupe na jambi tifchanga. Aturba kuya na jambi mwingine kata kwa sakuri mimi. Bijira kahunga. Tero ko jen. Ene makawata hii kufa. Ene masikfa na stay. Ani na heza. Ndio na heza. Daima
Baby bachiga. Nanyi ndamutsa abakazi mwena abashita mama bataho bujenyeru gokora kumenya nkora ukikomuka umurimo gwo gukora wasanga yabara no mukwata mutera mutera ndini nyirikabantu mutera umwongera adi bazana amukishim nabyo nienda na musiyaba siza akubandira komuka natera mukazi abashita bachitera bakazi abashita bachitera bakazi bakashimo abashita bachitera bakazi abashita bachitera bakazi Numenya ngoku umushisha jenzile yakwata mukazi we ayine ko nikeji atagambira mukazi ati mukazi we atishumara hasi aja atishumara kaza kumara mukazi ayichiza mukazi we shoko wazaho ata mushisha imuka akwata abine ko nikeji nkejo era ichiza ichiza wa mutera tateka hati amonja kama nasa kumukagari kamujangu garikaho baba uchiri nabega mfutera kwa gari ya mukazi Ibaki ya mutera kana ngumusije bakari n'umushaka yawo kiya ya musana kono na mukaza kemera ya mureba umusije kubabira kure bakoko mete furi ya mureba kiya baza kwa zakari bazamukira mata Akana na mjanga aribuku ya uwo mukogo kiya baza kwa mata anambaka naranze ka hata amuntu kwa kasatu amushi Mumenya ngo musije wituwe uri kuyagire kumutera yamenya ngo umukazi yanenda kumutera umukazi yagarika mujambo sa akaga atarajire agatinda tarajire gako tarajire mugaruka akace Jean mwisha abambe amamare bugana ati ninyendora amazina gubana bazinaka ngo ugugunyense no mukazi wo muntu hasi ubwo no musista na shumero musista uri musista no shumero bone concede kore no shumero ubusista gamazina ga Yesu gatero mu ngaro no bareba bana so ati okuzara kutamba noraba kutamba biba kuzina so mubare mununga mubatero mu ngaro tubija kushemererwa mwija kubisasira kimunda ahandi mwebare kuzina nimugegera kare mubatera ngaro zamani nagira ngo buri myaka twe iyona twenda twate ati ninyenda abana abantu yo P1 P2 P3 P4 P5 bona ati cyane
hati wadwa mugore kandi mama wawe rumama udoriye mugiye ati jiro tiwo kandi kubera kureme ni mwita nabikore byabire nakora nabi hati no kushobora ndiko nangwa mama kuba kubantu babyiza uko ejo nyamba ngeshi kandi akora kasente kandi kugura kasukari ga hati DJ Sabura ndongo mushiza izana cyabiri cye yakitaho Sabura bana mwa mushiza agumizamu DJ tuje aya yongera kashi mama naguma ninjira ngo haiti ya mama mwajire abantu muza kusasira binabikoreje kawo aya yongera mama wawe kwita mudije bana mwa mushiza kazini sa mama NUR akamkwata bitu bana mwakamukwate nkwata na tate yataka kwa nkahurira narani mukabona je ngene nabeshengereza mwegende serese kwata bakabando mu mikoro keji n'ikindi ariho bintu bitashyikiriye kura omisho g'abana nkabo so njuri kurebera amazina g'abana bato hati hey ni mpora konka nogezaho nyobo kundebera aha niyo mushomesa so eje myaka ejiona ni bunchirize nyakire pastor yabatutayise kandi ubu abaza kufunira cyamushano mucyaciye nanisha bangusewe oyemerere abantu bakutera ingaro aha kuba turi umwanya bo yemerera ningira ngo nanagamisho nono tumaye bakutera ingaro zamani yebare mnonga mukama kumdisha pastor amina munchirize nyakire umwami bagarukayo Wilson Mukombe oyemerera no mucyara wawe hari yemerera no mucyara wawe kandi kuba kubatashitamere nawe uyu musi wo inarubazu ahasigara nyonko esasire bakuterera ibara yes yemerera headmaster wa Murunga secondary school kandi we bare mnonga akubyo gukorana ibyegambera bitukane katunga bwana mucyara acha bonchi washtama we bare bitu mucyara headmaster nini bayiro tushegerize abacenyi bitu reka tube nituri organizing abantaba aba media quality kubura kubagambaho kuba imwe nabwo nanabagambire ngo wo inakaza ko kucira kugenda nako kesa sire aba noza kugera batunoyeshanga ngo ni wari nkaho ribo no kore bindi kiwe jaha na okonjera okacheko MC ebintebe bitura umuntu kwatane biza kuba bigambe uzitu ezankore media so ibuchora akore no kuburyaho ondija tirebe mbwene ebebe kuba birya sumo kagera batoka mura ngo yakore kaburya sumo noreba kandi umbwiro butari bwahara mnonga mukama chikunzire kuko aba protestants bakukira kugira ngo mukama yacu kunzire ningasha abasiramu bakujya inshallah nituza kuzuba turi chano mukama chikunzire so ebintu tibiri kandi abwa ruhanga buri kimwe kibasika tuwe twaba NKORE media turi mbara kandi ntongera kusima abantu bakazaho mwebare kunde keji mwebare kwatanisa nekeji kandi mukama ba pero mutisha twakongera echo ina program ini hwairo tukuza tutegereza abajeje bitu nuko munchirize nyakire Charozi ni waho shitamire twakwakira n'umushisha wawe kuba uriyo muni wemerera twakira webare kandi baro ni mureba yasha abwenshi bitumwa habane kanushitamo kumukashitamo ndakunzire uhereka muranga bata koreke rukundo koreke nyoreke muranga hatani na kwagala ngolabye fetulie no tunyumirwa owulira ngolumwasi mberayo omanyi omukwano muzibu bwe kuba gulinye newe wabeera waliranye ffe tuba tetumulaba hani bulijjo nina nsani naye kulwa laavu zidduse laavu njitidde nsi emalamu amasanyasanye oreke rukundo oreke muranga nze sifuddeyo balala
mwenya jemererwe iwe ori kwera bare bakureke iwe abakwenda obategereze nyowe no mwenya je yenda kwekundo yanje nyowe otowe bare kwitiriza kweto wanje iwe ti itashoni ore karukundo nyeraganise kwanjure neyo tari kwishikiriza byona nyeraganise tindutera iwe serena oreke rukundo oreke muranga nze sifudeyo balala balumwe emitwe bereke rukundo weza bereke muranga lavu yange sikweka newe bantunulira kati zigawanye gira nkwateko bambitasa I feel like I'm drowning labalaba bali mimiro gye bakuba thanks my darling love ongesose Mr. Love Julie Wanga please come to me Ray hold me tight really tight kare mwenya jemererwe iwe ori kwera bare bakureke iwe abakwenda obategereze nyowe please come to me Ray hold me tight really tight muranga choreke okunda moreke nanye kutoreze tuboreke Ankole media niwe bakikusemu best man niza kwikiriza aholi ninkirango kintu no kimanya cyabemera butira munoga mu muryango wabo mini mayira kintu kiriyo kitebekana orikamure bibere naija kubara tuza kubara ishatu twayikariye mu tushuma hanze no ija kushara
rero twikirize gutahe kandi tutere mu ngaro kidadedi twagiza kushemerera DJ akakorwa kawe no kamanya kariya ka eya kare ishatu urucunya ibiri emwe DJ Jeramisho DJ Jeramisho Ayo tsterengana mawitu ngaro ijera kila kasete ngaro Mukama tata kwenda kusima no kwebaza omuryo kumwanya ogutwatiranira mutata nyamuhanga niwe wakunzire tata omurungi niwe rizo wateranira omuryo kumwanya habwe mbabazi zawe na rukundo yawe niwe wayenzire omwiki witu n'omwojo ogutata nyamuhanga babase kuba omubiri gumwe habwo obushoborozi bwawe ngenu ninkusima ninkwebaza abagabajanya biwihoke yono kabareta bajya bahurire kafa bakayikomisho gitu bajya bahurire kandi to bakatsanga tujya bahurire bo tata nyamuhanga nitwebaza ntukusima simire mbage gitata nyamuhanga ogebembere emukore yatandike kandi hendereje abo bushoborozi wawe n'ekitinwa cyawe Eliona twabishaba ntuja kubitunga nobera biso mwana wawe Yesu Kristo mukama witu amen. We bari munonga umushomesa kandi tubona tufune obutebe hata mbaga noja tibwawe bujenyi So DJ banterra akabare kache kame ahansi batugambere cha ikikurataho tugende once abichibitu bakuzakora misya mwebare
akanuzi katandika kuyisha mwe bari kusima twabakira basabo twabakira n'abanyabo mukuruke mahanga eyi mwala bamukwisha omwanya ogwo okura musango bama we bari munonga DJ transport bantwarire ntachweka benera gara minwa irabashaho nimwe mbeni mwetereza mukwisha kutugambira bimwachebera Jende abantu babachira kandi babale kwisha yebale ko MC Eshodyo mudongo ngana ni maisa ngoryo butezi w'ekidongo yebale twakwakira omushaho utugambire bwache barataka batwatasya mu mugwira hatukashoberwa saizo kubala abasebo munanso yokozi solini oluganda lwesingo tege saizo kubala abanyabo mukulika amakuru mwebale kujja kakati olugendo lw'okukebera terubadde omu mu bo babiri mu bo soomu babadde balwadde ng'ate abalala balamu ddala mwaba ababiri mulimu omulwadde omuye ennyo nga ye alwadde tokativiyology mulimu omulwadde ow'okubiri nga naye muyi mubayi alwadde laviyology owa tokativiyology eddagala lye nayise nalyo era DJ bw'anaaba nga si mubi nja kuli mutuusaako owa laviyology eddagala lye ye EVELYNE cream wangi tuli kuki ng'ate nalyo ndireeta mu bunnambiro bw'anaaba ayagadde DJ atonkotogedde nsuuliraayo entambula mpeereza owa tokativiyology kona tugende
chebe berati yakanuka kuzigabe basa shika narije batureba omarwe namarwa na chinyina yabara chebe bera aza kotera bano batera bona mbashite namureta nanye kampi ko batata kagenda busanu yombo bundu toka amaje nanye mfika mideta atandwa uwiteze nyo yanjira munaenda kumbereza sipichireza mwana mukitero mungaro webare ndiba pindi ya tuyingara yes ije tugende teni abenta chweka tuyingire time webare Sikube Mr. DJ ogemusuru wenyine umucikeje so mwebare munonga kandi iteka ryenta chweka you must notikwa kujinywa kujango takachweka mukeje so rubaruri ogwa mukage birabiri na bibiri okuyikumi 12 omwako mbanyo wanje kaza nana abakuru batayi banje twete bekanisize mikoro yitu nkabeka twabetu byawa ruguto nijendwa urwisinje rombara ejo ni convoy y'abantu abitutakumanya batutahamu ngo tutugeke tahwa tutujanka tubakire muri baha ni murugahi ni mutwenza ki mwenu obundi omu bantu bakuru kandi ndio mwana omukeji ekigambo cyo kubanzana n'ekyakabiti nkabugamba nyemeri instami nintewa kubugamba nyemerire abo kuba kabaryo mucyarakaza afukama ateka amazu kandi omushija ayemerera inamamu okwisa abo yashanga ekitindi mbwenu musibireje mwasiya mutaba mama mwasiya mutaba tata mwe barokuba nyewa mazina ganje nibanyeta Kinyata Iporto nibanyeta Kinyata Iporto Kinyata Iporto warmanya Kinyata Iporto nakurisha ni haza itwa kutwisha nitwe twisha niturugo mucweka ekiba kweta Nyakera yankai Nyakera neshangwa omu constituency ya Ruhama East neshangwa muri Ntungamo district Ntungamo district erimurano gwa district ye Isingiro so mujyabanyantunga tujyabanyantunga muri barirano bamba hiya mwene cyatureta twahaba haza ayine omusigazi we omusigazi abona omwishiki w'omukeji
babiganiraho kuko kubimanya ese muzikahanga WhatsApp baza Facebook bachatinga byona bwene batugira ngo izobere twije tukirizo mukagogwabo mbwenu omubugufu twija kushwera umukeje yagamba mwatu konkiyo wahura statement yanje inakora mukubanza nakujanti ngyo wanje ngyo mu byanje natebekana iso mukoro gwanje kushemererwa n'abanyabuzare banje kumba ndyaho mwantahirira so hato mukoro gwo kushwera timwakutaho mwaheza kurya tukategerezo runakorwe mwenu aho bonero mukama nogera ki na basi erikubaneje niyo rukutera umukono kemereza ukagitemba na basi omusabaza we kuza kutwara ni we kushanganga mbe nito turyamanda twategereze basi kandi na basi yabetegereza basabaza akanyaka iki nombuza ki tinka kuitirize werekere kusitama akubeti bwambo chiwagamba nikiremera ekinkuhamya nti no kucyakira ninga no kucyurikiza ninyetagaho batahi banje kunyikiriza ninga shi mukamanya iwe wijota oyizire kushwera kandi ntatebekana iso kushwera okumanya ngo niza nchimanyise kurondo mukagogo mukeji kandi niza kushwera mukeji kandi niza kushwera nije kokoraniziremo mwisho but mukitero mu ngara bakuru batari banje wize kokoraniziremo mwisho mbonu amisho gomwe ahubwo tanchereza ngambira otimikiriza rubato mukanje turubate mwiti kubankiza kifuba wanje kifuba ngeno wawije kokoraniziremo mwisho tuturetere twenywere mwaheza turebe kikurataho we bari munongo aboje banje mugire byona mbyegore byihura byona abantu bizaje DJ sound mugaruka murete bindi murete byona mu birete byona nenda byihura hona murete motoka murete byapa byitaka ibintu byona mu birete ne motoka muzikazinga hazona tuzitwara Bono omuhinguzi mzee ego mukuru mtawe wanje nani kushaba kuko wakimanya nani kweshengereza hagati y'abataka katubanza tusangure hakagambo muhinguzi tutire muhina kashano kuturu mu turere kubata kukitero mu ngaro tukasangura hakashano kare ubugoro bono kunija wije cyena kureba ndikwenda nanye gusibize mbono muke yanje kutuba tubyo mwishazi tubino mwana kira kubanza kuturebera ibintu bitukuza kurya biriki mzee ngo kuwano gambo shitaka nani kushaba nanye mugongo nguteka hasi rero tutebye mbozi kurungi nakwikiriza kandi hato bunkurebaho eshande kabura kwikiriza so nani shaba umwana witogo aje atororeza bintebi
aturoreze bitaka kongani mambo ni muhimu. Aha, so itabana njira kuba kwataho good. Aha, yebali. Aha, tegamu wanje abishe kintu kitamutabana ikintu kirije naringira ngo mwe tumureka tubiriye niba ari umuturagera ko cyaro no kutugambira ko biri amazi ya benjita ibintu binuze maze birije ariko yisitamire mwe n'ubuza kushoroha ona yenda ivuri kandi abazira bandi bamwenda ivuri ujomanye ujanojero wakubuza chairman wa CRH namanye namanye ivuri hata bakutera umungaro umutera umungaro umushinga mutera umungaro so ngeno koko wandetere bintewe urukunda ivuri nango ivuri witorohara n'umbarya nani shaba tinye mukora kusinga yo mukeji nyakiro mukuru eyansinga wa myaka eyansinga mukuru mukeji kara kuicheze ngo bintu byaho tubitware ikimanyisa ngo ivurine no kumurebaho no kumurebaho so tingwe nanchisho bwira muze ebitebe biba leta tubitware wabakira umukaya w'abantabo ahabwe keji nitubiciriza ivurine bamukura ibari mu muzesha nabire yakuruza kuba muri kora speed gari icyo mukitero mungaro so abasigaze banje bekeji DJ tuhereza kesho ngo biyo bindebe speed Ogono bamweta EVELYNE cyo butunji mwebaze Oriane EVELYNE ni mwesiga kandi Oriane EVELYNE cyo butunji mbweno bari hati kumanya no yenda mu bene ekirungi nayeshye mwebale ba EVELYNE ebishiba EVELYNE baboniye ni kashi mure kuri amino ganyi babarebe wese tutura tubonire mwenu ba EVELYNE aba wenda kangambere akambo karakutambere nikakubanza rututu wale ba EVELYNE aba babonire batiya nikimeza EVELYNE wasigarayo menye yose kashi to tutura hati mwenu noreba babana bakishuma ugu agiye musinga yo kubanza mwenu nani shaba ngo abana usasire tunabeta abana n'ababishiki kuko ababanze bamara kushuma rero basigaze nkuko wabareba bariya abungi n'abarungi hariyo n'abandi basigara bakwingana nawe ngano kaba wanyamba na school fees birandabiro kwatara ogure kitabo teka muka school fees ni watatabo ogure kitabo manje manyarika ngambe muterero mungara abantu batugurire bitabo kasha teki mugamba ngo wagure wimuke baba shende tana abashenda kuko bagende mugambire EVELYNE
ngo bakutegerize mwenye ke kureribwa kanshi mutabanu wanje nawe yaje natishika waba hata abantu babaramurete mwiroki imwe tinkumanya ati Evelyn yakuretwa ki Evelyn umusigazi kana namwirere naka nawe tinkumanya ganga pa abantu baza muri ulanga torocha umugabo abandi baza kwakira mbona hatiya wano nankwereze ababona naja ngo bagende deriwe mpoho gendo ndetere Evelyn wenyine ati atorete Evelyn heto kureba yego otyo DJ hata naheza wamara taine chokumbanzi naheza okay kumangu naheza ikaizo kitera kamure wewe kai abagine tunageza wagambaje tukire basi yananjira ngo mugaje naheza murebe kokanayo hata mwenu echankoreje munongo kandi nacho kurabona nacho African woman African girl ni baba nabishanje nabareba ushisha gamba mwebare kubaje onke tinani shaba nani ndakushaba omukuru senga wanje umukuru wa mutahi wanje mbadenjagara nkusabe bano abawala abarungi basingane munyenye ngano bakirenyo nyozo bano bagisinga tunakicenga kati baddeyo bagambe Evelyn nti batugambye nti tuli barungi nnyo ffe tusinga ebali naye bambigwe Evelyn warungi wa usinga bonna mani tumuterera mungalo mushisha wantunga makugamba Uganda mwarakirembe tunakirembe atabako tubagamba zambishimwe mubashye cyo mukireba mutabe konko bwo yargamba mwongere zinde ngabo nje kwata dorebe hatreka tuje turebe mbicu banjora agwa amaheko reka turebe iwe uratanga haronde bo murunje wakwenda DJ Saura tugende bakoma habicubanje tumaza kubazinisa gahanze DJ tugende mwisho bara mu basore muri ngakora yo mukono sendera muri inside ya it's okay rumu bakora yo mukono nasagara kumanya manya it's okay anyway nasagara kumanya manya ucyana muzopisa kinchibenda nyuma
twebwe rero ino Florence kwa mucunda amahoro mugagara n'umutebe. Yes, abishibanje mutambure na mutabano wanje mugende murekura abasigazi babandi bakiri bato bagaruke mu ntebe zabo. Kare tugenda mwiso DJ twarabishibawe mureka abasigazi babandi bagikoka sho bakayamuremera aho bantu. Yimwe ruhanga wanje mbese sire tugende. Manji, yabere chega mbere chintu wachitera kandi ni wamusabira yamerira je sasa bishibanje ni bambara kwakara kachuna maguru abasigaza abantu mwabareba rero mwisha kubagarishira mushaze nyini wamusaba kakay ifridi kabira washira muryanga cyo saba chenareza cyo saba cheneta abakaso yes ifridi cyo saba cheneta cyo saba chenareza cyo saba cheneta abakaja inganeta abanja murunje no wigale bino banja murunje no wigale bino banja murunje no wigale bino banja murunje no wigale
nakiba kyakweraga katwerage kubanga Evelyn wari bene numanya niwe kandi hinahundi kukwata ukahika numaito mukika kitu mukamwana wawe tukukwata n'amazina mbenu abishiki banje baza kwija boreke muranga Evelyn oba kumanya wenyine aya yangira ngo gumuri ngogo mchungu kurra yareta mne cheji mne chenu manengo egonda gono mbweni ogumojiro ochikore ngecho kutenyi nachigambere ntabantu ng'abantu bagana kwishimira ngani tibyebe banange banayo nye saiso kuraba beni twareta mu fruit ngabora bene watermelon ngabwera fresh nando more fresh onisha kebis brisha tachika sokon fanta njira no jireba yagira ngwiwe brisha habukachika buri kureba fantastic nkoko kureba muyembo kureba buri fresh onisha kebis nando yekuno fresh yatuma webale mnunga yatereze mnaka jejena ninjira ni mmanye mugashogwa kajejena nyabona ogumanyi mbweni kurga hatiye ibigambe byora hurre ogumochenchure mu fuku chenchure mbweni ojejene bitu wabonera mama twashemererwa kora agende nebyo neza kumumushiki murungi omukaye mukiterero mu ngaro Brian uhereze kahaga abakigana baketo kuhagatira umurujungu ni haga umurukigano kuhagatira kandi cyumwagamba n'amazima ko MC DJ utuhereze ka transport ba sister mugaruka mu ndebe zanyu. Yes yakura kaseti yawe Aisha kwemera na metron wawe niwe chenora ndo mukuru wawe nitwe tumureba mwanju n'abazire umutwaro mumazire DJ Evelyn aliona za kuondoka mkundwa we
Yes, EVELYNE twenanga byo kwenda kumukora byono ijo bikorera aha tukumureba Tereza murete mujure abazire bawe ebyo kwenda kumukora fukore kumu tuzibu hagati mu kigara mwekore mukwenda akora yego weza di ko MC Ebere DJ Ana karıca körü var. Reba kanyona yigura. Estimani ni wakata metro nini wa mukabireho. Bashiza. Kandi mbena jenderaho. Reba rukundo. Aya. Reba re. Yes, reba mrete. Mr. Henderson. Mr. Henderson. Mr. Henderson. EVELYNE murete za murabyaha. Ebare DJ. Akona kaherezo mugora witwa mushinja. Amutwara zo kuzarira. Weteze. Usura kubongo siba kumutwe Mashinya bigaragaro yes Watu baitaro nyingi twazitamu Banji banafa wasigara Wazirana mu wazitamu Because of your strength oh yes Jabara kuwanya nina mwenzi Wazirana mukatale kosi Wazirana kachani na mwenzi Kanku kubene pedojo Ogenda kumfumia Ogenda kumzalia Chukia na kusubiza Bashwento, bashwengazi, bakuru banje, banyanyazi, banyokwento, banyokoromi, ubu niwo mushinja wanje, ubundi wazira omumbinji. Muzare, mama umubana bawe, umwongereho ab'umwana wawe. Yabene wagomwe kitera kali.
omuzire reka turebe kandi nagira ati nayanga ntugagwa kago Ucho ebya muzeyi kandi birakangu byamuko mutware yabale muzeyi bafite icyokunda mutore mu ngaro ni muzeyi mutore mu ngaro mureke kusitama ahubwo tukuja kubaho mukaza kumishuri so nabishaba ibintu muce mpora omutware mutebe abo mukunda gukora byona mugiye kare uvuga cyikirizo yabale ibintu kwindura riso ryawe garukora nje mushize wawe yakimanze kumarega kiganti ibiri umutimete reba mwana wa best man amureba metro ndaka kureba umugore w'abandi ati bosi mwana rumuna arasara ale mutware icyo twakwa metro ni mukore cyo kwenda yego sebenze n'icyo Mr. DJ, so kwa MC. Yes. Ejita. Ocho yamakaha. Mukitero mungaro mwe. Yamuhaginga tata. Yamuhagatera. Yamuhagatera. Kare kiprini. Nituzakushaba ngo okwato mshisha wawe wo kwenda obanzo mutwari mpora mushitamise asa Godwin ni obanzo yekarakaso yekangaze yes Godoni ni nyembo ni obanzo zimba mukaya wako bazile baheze kwikiriza Evelyn yeyiyo mukwate aho kwenda mushitamise haza ni obanzo Godoni no banzo mutwaze mpora reba muhaba azabantunga mu mwana bareba kubariyo no bareva bana babatera ravu mu mubiri mpora mutwara shiteme otyo mpora yebere mwana we wanji amutera kayati koka kandi basi yes Evelyn natuzakushaba muniwe of kameka chahansi ebare okwataho rukwenda banzo mukrato obanzo mutware n'icyo kwenda banzo mukrato niyo shaha mugume kwabo gutireho mugume turuntu twato mushani berekere urundi garuko kuko wagaruka garuka hibondo mutwa gutema ko kwawa gutireho pause kokabana ravu nakasisi reba mukabyamusho mushisha na buri batiru bideli byona turumuntu tushemererwa konka ebyingi bikozerwe sente so tunabahanditse bitu abasitamira unyengamirira takerongireyo abahanditse mujana ebere so nanisaba Evelyn nituzakushaba ogurisya yo mutimbe aba bantu bakitekateka muyagarika ntungamo nabasa kubaronda iwe muteka akamanyisa cyenda kine bintu bayironiwe God niwe noza kweyiya umukirere kintu kirungi kiramwereke mukaza watakineyo yebale Evelyn yarahira yebale DJ
Yego tunumubihaye mutera kari. Yemene. Eba goda yona jira tukoka mwana wa chiwangora. Wanji. Yego sime. Yemene. Niwekese ni. Goda ninaweza kupata. Ichasimile. Achimkoreho abanza korali EVELYNE. Amziratu mchada. This is my sign of love. Nawe Goda no kuyaje. Omugaro. Kare. Wanji. Yamwetegereza tata. You're so nice, baby. What's up? Ubare munonga. Yes, actually, you're not Monjera no vita. Eshuru kunde. Yaza kumonjera shaha mwana whatever yore. Eshuru kunde jinimba. Aza wahezo mpele EVELYNE nakazindara no shahide chako enda kugamba. Kwa MC. Ati best man na metro ni mwana muzakwe haka konka ningeri ya kwenye. Umurojo wanje unasimira mbandi wanji. Mchitebe ngaro bantu mwe. Eshwenga zo kakoro mu mwana inerana. na kwezesha heji umumu kwatesha. Utyo. Ishahe zanje bano ukora umurimo kuzirangike kubera bene ukora kubireki. Utyo. Bereka ishatari. Yamjangwa ishatari. Ashi God weta ine chakwenda kugamba God. Icha wanji. Umurojo wanje Metro ni manya ya yebwo mu rumongoye kandi nepeta naje kujwe. Utyo. Ababiyeno bakora bo misho bagambere iva icyendo nisho. Yatuzweka. Kandi nizina ngiye ningweta baby kunkesha heji wa Michael Koa. Wanji. Bas. Yamweta kokoa kare mani mwize mu mwete. Godo hine cho kwenda gamba ho. Mbere ni kweta baby wakati kugeri izuba ijambo kwete my inquisitive. Hara gani mu kigamba? Inquisitive. Nakuzeka MPPG gacho nakubukinga ubundi ubusigazo bwire no kwehubaho bukoma Aya yebare DJ tukabire tugendo misho ninza kushaba EVELYNE. Reka tufune babishani bafucha buzurizi. Yes. Abwo kuhamye bigambo. Beno Bible inagira umufumu ngo wabo no mukaza bayabone kintu cy'urundi cyo kushwera. Beno hate no jago do mti afune kintu cy'urundi cyo kushwera. So EVELYNE mutware umuntebeye. Nanishaba EVELYNE gare godoni omuntebabo. Azora biche. Asitame orafiche ogaruke omunju obinduro ogaruke sherekeki na programu zindi zijyaho u Rwanda. Bita abantu bantunga mwebare kuturetera umushisha mu kandi twasima. Bitu tunga mutweta. Godo ni mwabitwetera. Metro
It's up to the best man keys and I'm because you what you Checho. Evelyn. Remani tukamo. Omugaro. Nobody knows. Best man you know is Tamis. The best man is Tamis. Karo Tamis. Kari, even anisha watambure mpora. Mukadansa ko tukaruko mu nzu tuhindure. Maneno mugwani nuko kusonga cyeyo. Nani shabahi mucabantu kamukaga bici kwataho tuze mu nzu then nani unsindikira abantu kamukaga tuzakwese dakika 5 cyangwa munonga akubani manye cyo gukora bacetegereza so Mr. DJ ndawikizaho then opereze transport abazire banje bimuke pora tufune n'abandi mukaga kurwa side yoko tuzo mu nzu tumenye